Dobrodošli na Portofon YouTube kanal. Danas ćemo nešto mjeriti. A to što ćemo mjeriti, da vidimo, tu nam je dovoljno, 20-ak negdje centimetara, 25-6, su novi iPhone 12 Pro i Samsung Galaxy S20 Plus. Krećemo sa različitim mjerenjima, ali ne samo što ćemo izmjeriti njihove dimenzije, debljinu i tako dalje, pogledat ćemo što ova dva telefona nude od različitih funkcionalnosti. Kao da tu ima nečega više. Manje, više. Znači ne samo što je tanji ovo pakiranje, već se nešto više stvari trese unutra. Tu ima nekakvih nevidljivih stvari. Pogledat ćemo i to. Pa krenimo od samih kutija. Dakle, vidimo da je Samsungova 18 cm dužine, a Apple 16,5. Vidim sada širinu. Samsung 9, Apple 9. Dakle, veže ih ista širina. Ali što se tiče debljine, tu će sada biti velikih razlika. Samsung 6,3 negdje, dakle 6,3. Apple iPhone 12 Pro 3 cm. Ovako. Malo se rastežu, je bolje ovako. Oba zajedno su nešto iznad 9 cm, praktički 9 cm. Kada bismo podijelili na pola trebalo biti 4,5, ali vidimo da Apple, znači umjesto 4,5, koliko bi bilo u prosjeku, negdje ima samo 3, odnosno kad bi bio kao Samsung, Apple-u, znači Samsungu koji ima 6 i još nešto centimetara, Apple-u nedostaje, pa ovdje nema niti 3 cm. Apple nedostaje najmanje 3,5 cm debljine. Idemo pogledati što se nalazi unutar samih kutija. Inače, S20 Plus dolazi u verziji sa 128 GB. Konkretno unutar će biti Cosmic Black, znači crna verzija. A iPhone dolazi inače sa 128, 256 i 512 GB. Ovdje imamo testni model sa 256 GB, a boja je Pacific Blue, dakle plava. Crna, plava. Tu ne znamo ni koji model, piše samo iPhone. Ovdje pak piše lijepo S20 Plus i lijepo je urezano. I ovdje je urezano isto. Udubljenje. Dobro je to napravio Samsung. Sve je jasno. Otvaramo kutije, znači sve smo izmjerili što smo trebali mjeriti. Evo, sada imamo tu i telefone, to nam isto ne treba. Ovo je zgodno. Apple je znači okrenuo telefon na naopaku stranu. Zbog toga je i ovo udubljenje. Ovako. Dobro. Samsung. Punjač. Nema punjača. Kabel Lightning za punjenje. Malo teže ide. USB Type-C. Imamo tu još nešto. AKG slušalice. Znači, Samsung je izdašniji. Dobro. Punjač. Imamo tu znači punjač snage od 25 W. I to je to što smo pronašli u kutiji od Samsunga. Pronašli smo još jedan dodatak. Kako ćemo izvući van? Baš ne ide nešto. Probati ovako povući, ne ide. Ide. Evo ga. Ide. Znači tu smo još našli iglicu za otvaranje i dolazak do SIM kartice i neke minijaturne upute. Dobro.
kod Apple-a. Širat ćemo. Isto imamo dakle iglicu, da vidimo kakva je Samsungova. Ovo je Samsungova iglica, a ovo je Apple-ova. Nekako je ova Apple-ova malo mršava, tanašna, poput pakiranja, a Samsungova pa izgleda kao nekakav modni dodatak. Da vidimo što imamo još, neke stvarno kratke miniaturne upute. Evo imamo i na hrvatskom jeziku. Koliko to uopće ima? 2, 4, 6, nekakvih 6 stranica sitnog fonta. Dobro. I Apple daje za tu naljepnicu. Ćemo se tetovirati negdje, bilo gdje ovako. Vidite, to sa Samsungom ne ide. Sad smo iz kadra izbacili kutije. Skidamo zaštitnu naljepnicu sa iPhone-a, otvaramo ga, Face ID već smo mi podesili, ali dobro, evo budemo unijeli kompliciranu šifru od 600. Samsung, pa imamo tu svašta notifikacija, to je to. Idemo ih sada dakle mjeriti, da vidimo, Samsung je poprilično duži. Ako bismo mjerili, govorimo negdje oko 16 cm, iPhone 14,5. To nas ne zanima, što god da smo aktivirali. Širina Samsunga je 7,2. iPhone pa isto 7,2. Debljina. Teško, a otprilike negdje, pa imamo ovako, možda nađemo, krećemo recimo od dvojke, 7 mm, inače tvornički podatak je 7,4 mm, ali u to očigledno nije uračunata i debljina sa kamerama. Dobro, kod Samsunga, teško ovako to izmjeriti, ali otprilike isto negdje oko 7 mm. Vidimo, 7 mm. Inače, tvornički podatak je o 7,8 mm. Evo sad kad smo izmjerili sve te dimenzije, pogledamo malo i dio sa kamerama. I kod jednog i kod drugog proizvođača, dakle, kamere su isturene prema van. O dizajnu ćete morati sami dati svoje mišljenje, znači da li vam se više sviđa više zaobljeni telefon ili sa nekakvim oštrim rubovima. U što smo sad došli, Instagram. I upalimo taj iPhone, Face ID, dobro, ne vidi nas od kamere, ali evo, upak je to prošlo. Šta još reći? Pa ništa, krenemo ih uspoređivati što se tiče ekrana. Dakle, krećemo s ekranima. Sad, kako nam se ne bi stalno osvjetljenje gasilo, idemo pogledati u opcije što se nudi kod samog ekrana. Da vidimo kod Samsunga, mi smo tu stavili već 10 minuta, dakle možemo imati 10 minuta. iPhone se već počeo gasiti. Zaslon svjetlina. Da vidimo automatsko zaključavanje. Ovo nam se sviđa. Nekad je Android imao isto nikada, a stavili su sad maksimalnih 10 minuta. Dok kod iPhone-a može biti nikada. Evo, stavit ćemo 5 minuta, mislim da je to sasvim dovoljno. Dakle, imamo tu crni i svijetli ekran. Evo vidimo kako izgleda jedan, kako izgleda drugi. Idemo pogledati to i kod Samsunga. Evo, sad su oba dva ovakva. Vraćamo nazad na svijetle. Ovdje imamo 6,7 inča. Ovdje imamo 6,1 inč. Gustoća 525 ppi-a, ovdje je 460. Masa telefona je 186 grama, znači Samsungovog telefona, dok je kod iPhone-a, kada bismo ih stavili na vagu, vaga bi pokazala 189 grama, dakle 3 grama više. Na boku se kod Apple-ovog iPhone 12 Pro nalazi
nehrđajući čelik, Samsung koristi aluminij. Isto kao i iPhone recimo 12, znači klasična izvedba. Sad ono što nudi Samsung, a ne nudi Apple jeste, znači frekvenciju osvježavanja ekrana. Možemo staviti standardnu 60 Hz koju koristi i iPhone, ali imamo i visoku od 120. Jasno, ona će ubrzati sam uređaj, bit će sve glatkije što se tiče korištenja, ali će vam to trošiti bateriju. Pa ukoliko vam to nije potrebno, meni se čini da još uvijek nije potrebno jer Samsung sa 8 GB radne memorije zaista ugodno radi. Ja ću staviti standardnu, a inače iPhone 12 Pro ima 6 GB radne memorije. Memorijske izvedbe smo već rekli, znači 128, 256, 512. Ovdje imamo samo 128, ali se memorija može proširiti kroz microSD kartice, mislim da idu do 1 TB ili 512 GB. Uglavnom, jako puno, dakle Samsung može imati ipak više memorije nego iPhone, bez obzira što ovaj dolazi sa 512, jasno, cloud je nešto što daje neograničene mogućnosti. Ajmo pogledati što se još nudi tu. Night shift, filter plavog svjetla, prikaz, standardno, uvećano, dakle ono što smo rekli kada ne vidite dobro pa si malo to možete povećati, a imamo upodobljanje teksta. Zgodno, ja mislim da to nudi i Samsung. Da, evo, imamo knjižu barem mogućnost da povećamo slova. Wow, ajmo vidjeti koliko je ko veliki. Pa nekako dodatne veličine dostupne s postavkama pristupačnost, ok, može biti veći, evo vratit ćemo negdje na ovoliko, a ovdje ćemo odabrati negdje otprilike ovu tu veličinu. Ima li još toga? Zoomiranje zaslon, navigacijska traka, pa tu nema, čega nema, rubni zaslon, rubne ploče, dakle ovo tu možemo dobiti na Samsungu i dodavati različite, vidimo stvari, jel, kompas, brojač, bljeskalica, libela, ravnalo, Da vidimo ovo tu, ovo je zgodno, dakle ovaj tu stari nam više ne treba, njega ćemo baciti, ali imamo mi ovdje ravnalo. iPhone, halo, gdje je tvoje ravnalo? Ništa od toga, dakle. Mi se tu vraćamo nazad, znači uključili smo sad te rubne ploče, trenutno nam ne treba pa ćemo ih isključiti da nam ne smetaju. Rubne ploče, isključeno. Moguće imati ovo isto rubno osvjetljenje, znači kada dođe neka notifikacija pa da nam to sve svjetluca negdje, zgodno. Dakle, toliko o ekranima. Inače, iPhone je ovaj tu u 5G izvedbi i samo dolazi u 5G izvedbi, znači 12 Pro, dok Samsung Galaxy S20 Plus, on dolazi u dvije verzije, jedna je 4G, to je ova tu, i 2G i 3G i 4G, a moguće je za koliko otprilike nekakvih 700 kuna više dobiti i 5G verziju. Cijena Samsunga je 6199, znači 6199 kuna u 4G verziji, 6899 kuna ili 6899 kuna u 5G verziji, a iPhone u ovoj tu izvedbi, znači najjeftinijoj, od 128 GB starta sa 9669 kuna. Mislim da sam čak negdje vidio i informaciju kolika je cijena za iPhone 12 Pro, sad da vidim negdje sam se to zapisao, mislim da imam čak to u telefonu, da vidim, ne, nije još tu, nisam našao, samo malo, evo, dakle iPhone 12 Pro, 128 GB, 9669 kuna, a 256 GB izvedba, ona košta, trenutno to nije dostupno, ona košta 10.689, dakle ovaj tu konkretno iPhone ima cijenu 10.689, ona je 6.100, pa to je koliko, 40% je skuplji iPhone, a samo je 6 mjeseci razlike između njih, dobro. Ok, to smo znači riješili. Spominjali smo i kućišta, pa recimo da iPhone
ima certifikat IP68, ima ga i Samsung IP68, ali Samsung ide u dubinu do 1,5 metar, 30 minuta, a iPhone 12 Pro ide dublje, 4 puta dublje, znači ide u vodu do 6 metara. Ne znam kako ste uspjeli napraviti, ali uspjeli su. Ajmo sad opet malo zamijeniti. Malo ovako da promijenimo kadar. Što još reći? Chipset unutar Apple iPhone 12 Pro je A14, radi na 3,1 GHz, mislim da ima 6 jezgri, koristi se 5 nanometarska tehnologija. Samsung koristi Exynos 990 na 7 nanometara, radi na 2,73 GHz. Što još reći tu od ovih tu kadrova koje sad trenutno imamo, dakle oba dva telefona sigurno jako ugodno i brzo rade, znači nema nikakvog usporavanja. Zaista je sve ugodno, brzo. Nema da bi nešto tu sad sporo radilo. Kod Apple-a malo ovo sve sporije ide, ali ugodno. Dok recimo kod Samsunga sad smo nešto aktivirali. Ovo baš ide brže, daleko brže. Ok, dobro. Šta još možemo tu pogledati? Ajmo otići na općenito opis. Dakle, imamo iOS 14.1 kod Samsunga, podaci o softveru. Imamo Android 10, One UI Samsungu nadogradnju 2.5, uskoro će doći i verzija 3.0. Sve ostale informacije sam vam tu već rekao. Da, ono što ih veže jeste stereo zvuk. Dakle, oba dva telefona imaju po 2 zvučnika. Ugrađena baterija u iPhone je kapaciteta 2815 mAh. To je ta plava boja, pa više vuče na nekakvu sivkastu, ali dobro, to je ta Pacific Blue boja. Dakle, ako kupite punjače za iPhone, on će biti snage 20 W. Ovaj tu ima znači punjač od 25 W. Idemo pogledati da li se mogu puniti. Gdje je baterija? Jel vidite negdje bateriju? Ja ne vidim gdje je vezana informacija o bateriji. Evo ga. Baterija. Potrošnja, način, upravljanje baterijom. Wireless power share. Ajmo uključiti ovo tu bežično. Koliko nam još baterije? 47%, inače minimalno treba imati 30% da bi se moglo puniti nekakav drugi uređaj. Idem pogledati hoće li se Apple puniti. Inače, Samsung se bežično puni snagom 15 W. Znači kad bi sad Samsung stavio nekakav bežični punjač, a istom snagom se puni i Apple. Da vidim šta nam kaže. Urediti početni ekran, to sad ne želimo jer smo nešto slučajno stisnuli. Da vidimo. Možda treba nešto odabrati u postavkama kod iPhone-a. Evo ga, pune se. Dakle, uspjeli smo to napraviti. Evo tu kadar, još malo ćemo zoomirati. Dakle, Samsung daje energiju Apple-u. Bratski, nema šta, svaka čast. Dečki koji piju stoječki, ne piju. Da vidimo šta kaže vamo. Nećemo sad stavljati znatka. Da otključamo. Dakle, spremno za punjenje. Prislonite i to je to. Gdje smo sad stavili, jesmo da se pune ograničenje. Aha, treba ga uključiti. Evo. Ono što me zanima na kojoj se udaljenosti oni mogu puniti. Dakle, ajmo sad vidjeti. Vratimo zoom nazad. Jel se pune sada? Vidim. Možda sam nešto isključio tamo na drugoj strani, trebalo bi opet pogledati. Da vidim šta se dogodilo. Aha. Jeste, isključio sam. Dakle, sad ću ja
to uključiti. Ovo je uključeno. Ok. Stavljamo. Dakle, puni se. Sad ono što mene zanimalo jeste na kojoj udaljenosti to hvata. Probat ću ugasiti ekran na Samsungu. Znači sad je ugašen. I da vidim na kojoj otprilike udaljenosti će to bežično punjenje raditi. Još ništa. Možda telefon treba biti upaljen. Aha, evo ga. Sad se puni i sad ću ja lagano odmicati ekran. Ne znam kako vidite, znači ovaj dio zoomirani, samo malo da izoštrim. Dakle, vidimo da se sada tu iPhone puni, a ja ću odmaknuti nekakvih par milimetara. Još uvijek se pune, znači to je nekakvih otprilike pola centimetra i na centimetar gubi se kontakt. Vraćam nazad, pune se, da vidimo ovako, možda ovako ipak praktičnije. Da vidite, ja ću krećkom oka paziti na ovamo gdje oni gube, znači rade. Na centimetar smo sad otprilike negdje udaljenosti. I tu negdje, znači na centimetar. Dakle, bitno je, možemo čak i sa telefonima održavati nekakvu distancu, dakle ne moramo ih priljubiti jedan uz drugi, već ukoliko se bojite da se ne zaraze s nečim, doslovce držite distancu od 1 centimetra. Fora. Idemo sada na stražnje kamere. Dakle, na iPhone imamo 3, na Samsungu imamo 4 senzora, konkretno u brojkama. Dakle, Apple koristi inače 3 senzora po 12 megapiksela. Isti senzor je ugrađen sa istim brojem megapiksela je ugrađen i u prednju kameru. Imamo tu još jedan dodatni senzor za 3D, znači kad nam treba prepoznati lice, za dubinu. Vraćamo se natrag na ove. Dakle, imamo 3 senzora od po 12 megapiksela. Samsung je isto ugradio neke senzore od 12 megapiksela, ali on je dodao i dodatne. Dakle, imamo 2 puta po 12, imamo i 64 megapiksela i 0,3 dubinski. Samsung ima 1 puta optički zoom, a iPhone 12 Pro ima 2 puta optički. iPhone inače ima i lidar, zgodno, dakle kada se nešto snima naročito u mraku, onda će on uspjeti, malo pomaknemo kameru, znači tada će on uspjeti izračunati udaljenost i koristit će se recimo ta funkcija i za augmented reality, sad se navodno već koristi na Marsu, taj lidar, a vidjeli smo već nekoliko puta lidar i u nekim automobilima. Dakle, kada automobili trebaju samostalno voziti, onda se koristi lidar, radar, koriste se kamere koje izračunavaju i proučavaju šta se događa ispred. Velika razlika je u video snimanju, dok Appleova kamera može snimiti samo 4K video, Samsung omogućuje 8K. Sad ćemo vidjeti imamo to negdje u postavkama. Veličina videa stražnje kamere, znači evo vidite 8K. Ako se pitate što će meni sad 8K u današnje vrijeme, nemam to gdje niti gledat, nemam takav niti ekran na mobitelu, niti možda televizor niste još uvijek kupili, pa razlog je u tome što ćete za par godina, možda 5 za 10 godina kad budete gledali nekakav video, imati 8K. Dakle, na tom nekakvom 8K možda ćete dobiti 16K televizor. Na takvom televizoru ćete jednog dana moći današnju snimku iz 2020. godine gledati u 8K. Nije mala stvar. Zašto je još recimo zgodno da istaknemo kod iPhone-a 5G, dok recimo ovaj tu model Samsunga nema 5G, može se naravno dobiti, ali naša preporuka je da kupite 5G ako ikako možete bilo koji od najnovijih telefona. Jedan od razloga jeste što ćete recimo ovaj iPhone 12 Pro sigurno koristiti još 4, 5, 6 godina. Recimo još uvijek imamo priliku vidjeti iPhone, recimo petice, da ih ljudi koriste. To je telefon star petica, pa to je telefon star 6 godina, tako, znači 2007. je izašla prva generacija, pa 2008. 2009. godine je izašla 3G, 3GS,
2010. 2011. znači smo dobili 2007. 8. 9. 10. 11. 2011. smo dobili 4S, 2012. to je 8 godina, dakle mobitel star 8 godina, iPhone 5 još uvijek se koristi, dakle ovaj tu telefon možemo očekivati da 2028. godine bude u upotrebi, neko će ga sigurno koristiti ukoliko preživi, a mogao bi preživjeti jer je recimo prednje staklo 4 puta čvršće od Gorilla stakala, znači na drugim telefonima, i sad ukoliko bi ovaj telefon pao dolje na ekran, on je 4 puta čvršći, zahvaljujući nekakvoj keramici koja se koristi unutar tog stakla. Dakle, puno je to kvalitetnije od traga gdje je staklo i kod jednog drugog modela, to staklo nije toliko čvrsto, ali preživjet će vam ekran. Dakle, ako vam padne telefon, pa nek barem ekran ostane čitav, a stražnju stranu ovako onako većina korisnika zaštićuje sa nekakvim maskama. Ako je niste zaštitili na vrijeme, ukoliko vam se nešto dogodi i razbije, znači ovo staklo traga, uvijek ga možete prekriti, sakriti sa nekakvom zaštitom. Tu se nalazi inače i magnetni mehanizam, MagSafe, na koji se mogu pridružiti, priljubiti magnetskim načinom različiti dodaci, koji će onda uz taj magnetni mehanizam stajati čvrsto, tako barem kažu, nismo to isprobali. Mi smo inače već snimili i video kako se prebacuju podaci sa Samsung Galaxy S20 Plus na iPhone, zato sad već imamo tu sve ove aplikacije instalirane, znači vidimo tu jako puno toga, evo tu možemo pretraživati, dakle jako puno aplikacija. Evo, tu smo neke ovako sakrili po nekim mapama. Dakle, obavezno kupite 5G verziju, ali s iPhone-om nećete dobiti 8K, nego samo 4K video snimanje. Prednje kamere smo isto tako spomenuli, stražnje jesmo, rekli smo nešto o memorijama. Samsung inače ima i senzor otiska prsta, on se nalazi unutar, dakle, tu ekrana. Znatko, nam ne treba. Evo, malo treba jače stisnuti kod Samsunga, znači sam da se radi o optičkom senzoru. iPhone nema nikakav senzor otiska prsta, ima prepoznavanje lica. Dakle, evo sad ćemo ovako vidjeti jel to radi. Evo radi. Ajmo sad zaključati iPhone bez da gledamo u njega. Ne ide, znači traži Face ID i onda nam traži šifru. Dakle, Face ID jako brzo radi. Ima to i Samsung. Cijene smo rekli, debljine smo rekli, a u biti smo sve rekli što god smo mogli reći o ova dva telefona. Sada slijedi isprobavanje kamera. Dakle, ajmo vidjeti kakve su kamere. Recimo idemo sad tu na nekakav tekst ili da možda pronađemo nešto drugo tekstualno. Šta bi mogli staviti tekstualno? Nemamo baš ništa sad tu. Ok, poslužit ćemo se sa ovim. Dakle, slikamo sada. Vidimo da Samsungov nešto manji čip tu više uspjeva izoštriti, dok recimo ovaj tu dio teksta ne bude u tom trenutku izoštren. Samsungu fali možda i još jedna dubinska, pardon, ne dubinska, već makro kamera, makro senzor, koji bi omogućio još bolju kvalitetu sa male blizine, ali ovo se tu čini čak ok, znači negdje otprilike, pa možda ćemo morati sad iskoristiti opet onaj naš metar, samo da uzmemo metar i da vidimo s koje otprilike udaljenosti možemo snimati neke detalje. 5-6 cm, ali nije to ta kvaliteta kako bismo mogli dobiti recimo sa 3-4 cm, kao što inače nude neki mobiteli danas, evo vidimo. Dobro. Ali idemo sa nekakve udaljenosti snimiti, znači sa kamerom Samsungovom. Pa ćemo to pogledati kakva je oštrina. Dakle, nema tu sad nešto ćemo se može prigovoriti. Idemo sada pokrenuti istu funkciju na ovome iPhone 12 Pro. Dakle, isto snimamo nekakve postavke, ne koristimo zoom.
stavit ćemo isto nekakve otprilike udaljenost, označit ćemo detalj i snimili smo. Sad ćemo pogledati jedan i drugi kadar. Galerija. Ok. Evo. Sad vidjeti kako to što izgleda. Tražimo dakle nekakav središnji dio na Samsungu gdje je najbolje to zoomirano. Dakle, iPhone inače ima 2 puta optički zoom, a Samsung je 1 put. Ajmo vratiti natrag možda na istu veličinu fonta. I sada pogledajte, malo se ovo nešto izokrenulo, ali dobro, nema veze. Pa, teško mi reći kome bi, nećemo se sada javiti na dolazni poziv. Teško je reći ko tu radi bolje, ali detaljnije ćemo moći nakon što iskoristimo ove kamere negdje vani, u vanjskim uvjetima. I to bi otprilike bilo to osnovno o Apple iPhoneu i Samsungu. Evo, neko nam zvoni na vratima, moramo se otići javiti. Pozdrav!